bazalwane. Mbambeleni ividiyo besizwa ngapha lo ndaba. Bathathe lesithombe. Ividiyo. Oh, ividiyo. Hayi sasisithatha isithombe leyo. Senzele ukusheshe isiqede. Iyakuphe sizodwa loba umotivator every program noma ngekho. Noma kuthiwa akafaki umfuqa ngevidiyo, uma ePlay Station emsakazweni unifuqa ngevidiyo sinikezele uma kathi umuntu siyabonga ukuthi ngelinye ilanga ngithenga ukuphela ngithenga ulele ubheke phezulu ukuthi mina nginomfazi angilali ubheke phezulu. So nje indoda enganqeni ukutshela into eyithandayo into eyona doti ngithe inkonzo leyo kufanele ibe kanje, iprogram izoba kanje. Ilanguage yethu wona sesiunderstand but nje kukhulu esifunda kwethu uqhubeke njalo akuncane sinakho kodwa ngelinye ilanga kuyoba kukhulu indlela esappreciate ngayo indlela osuku lapha ngayo abantu because kunama-fans akho akhona kwi-group, kunabazalwane abanye osuze wabazi through i-group ngenxa yomsebenzi onawo and ungabi ne-pride ukuthi mina management executive yaka-Kruger manager ngiphethe ifemi yonke ekhanda ama-snacks amabhiga kodwa manje kunondaba namhlanje kwi-program ngo-8 kwenza i-recording eyi-40 even abasakazi kabe sinabo bazalwane. So nje benza lento sokutshela kona ngithi sazizwa ukuthi uyathandaza into yaseZimbabwe. So nje siyabonga nondaba yilawadi yakho sazoyithatha ithombe egcinenzazela ukuqeda message. Right. Kube ne-award enye eyokugcina elapha mamJJ mbambele umangwenya usenayo i-award yakhe la enesipambano ukuze sokwazi ukuthatha isithombe senqedile. Umama uJJ ubambele umangwenya. Sibe ne-award i-trophy yokugcina iya ku-best admin of the year 365 days i-program yenziwe uNoni Dlamini. Sifika bayenze rough draft eyithathe ishuthi isithombe kona le khona namhlanje uyena uthi amalogo egroupu uyena 365 days. Yabona kunama-group labo admin ukuthi namhlanje ugroup 1 ugroup 2 kube ugcine ugroup 4. Ugroup 1 uma uyenzile iprogram yaMonday yantambama uyiforward kwigroup yo-admin eyithatha uNoni edithe ukuze ibukeke kahle mayisiya kubazalwane. Uma kunama-changes tshela yena uma engekho kambhalo kwi-program always uyasupplement ukuthi kungabiki igebhe bakhona. So Noni Dlamini sondela mama. Noni Dlamini mfowabo kasazisi. Uthathele sazisi nansi awada esihlaza elapha ngasazini. U-admin wethu 365 days usuke sebenza ufike la I think ufike phakathi neviki ngibona kade bethenga lini izulu edrobheni uke wafike ngaphethe nempahla zokugqoka ezifudumele uqale phansi wathenga izinto zokuthi ekwazi ukuthi egqoke ngimbona nje njalo ugqoke